King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiya ning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo yu po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo, saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko po ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Tobal and Lisel Kayanan, Tony and Annette Kayanan, JC and Faith Kayanan, Jenny and Denden Ovidicto, Eduardo and Jacqueline Bautista, Roque Gomez family, Judge Herminio and Seni Canlas, Vicente and Honor Serrano, Eduardo and Loida Calma, Edwin and Mitch Serrano, Nikki and Claire Go, Francis and Krista Serrano, De Los Santos family, Corazon and Susette Fernando, Hill and Malu De Los Santos, Angelo Halador, Felix Berto and Mocrita Santiago, Tarina family, Pablo and Reynaldo Giao, Irene Between, Ben and Glo Turla, Puring Gosum, Honorio Between, Seni and Paulo Kenneth, and Annette Tombocon, Chonel and Cherry Dakutanan, Felix and Ellie Dison, Jimmy Dison, Feli Hiamizu, Judy Simeon, Yoli Churukubo, Patricia Icoma, Joan Fusuku, Apong Tina Yuson, Lazaro Santiago, Cian Ashley Mendoza, Cristel Louis Chian Narido, Jimmy and Hersley Aaron, and Angela Vicente Alfonso, Engineer Luciano Alfonso, Ernesto Dabu, Francis and Edith Dabu, Jason and Jane Narido, Junior, Kate and Erin Dabu, Tony Ilagan, Adolfo Garcia, Romualdo Regala, Edgar and Sel Nulud, Gasa Bakery, Valerie Tech Gasa, Jaime Pines Gosum and family, Betty Perez, Linda Lumanog and family, Zeng Santiago and family, Between Nulod family, Carlos Jr., Charit Roque and family,
Santiago Cel Roque and family, Linda Sanchez and family, Tomas Sanchez and family, Bong Jr. de la Cruz and family, Doctora Miguela Santiago and family, Marieta Mendoza and family, Chomet Mira Navarro and family, J.M. Kat Amara Navarro, Lito Minerva Ventura and family, Justin Joyce Chilian Ventura, Francis Gosum and family, Christopher Gosum and family, Eugene Balagtas and family, Lorenzo Gosum and family, Bong Katrina Lagman, Lito Ed Pintor, Corazon Bitug and family, Cora Vic Bitug, Narding Makaspak and family, Eddie Oming Santos, Hil Evangelista and family, Taginod family, Roxanne and Sanggalang, Fernando Santiago and family, Joan M. Aguilar and family, Rose Catherine De Leon, Rizalia Gasa and family, Pinky Gosum and family, Felix Berto Santiago, Nocrita Santiago and family, Virgilio Santiago, Dison family, Brian Miguel family, Mendoza family, Serrano family, Gosum family, Bernardita Dungkap, Grace and Dong family, Joed and Doe family, Giselle May Guevara, Darwin Jan Sikat, Mario Gasa and family, Robert Pineda and family, Edwin Stibs and family, Celerino Gasa and family, Rafi Carlos and family, Emmanuel Gamboa and family, Alex Gosum and family, Noel Manguera and family, Shiro Gabriel and family, Pinlac family, Chi David and family, Benji David and family, Chito David and family, Nicole Gasa, Chenel Bantigi, Nick Dao Gasa and family, Cristina Sanchez and family, Yolanda David and family, Manabat Sanggalang and family, Cochon family, Remedios Baubauta, Auralia and Felipe Baubauta, Ramon Kiambao, Elisa and Olipio Cadiz, Sunny and Grace Gasa, Rudy Kiambao, J.M. and Marisa Gasa, Francis and Heramin Gasa, Christy and Antonio Kiambao, Regina and Nestor Manabat, Doc Rosali Santos, Hasmin Iris Dison, Mark Rowan Between, Edward Lopez, Mariano and Nena Lay, Mendoza family, Pong Resi Lumanog and family, Emmanuel Kiambao and family, Chayel and Queen Gasa, Rolly and Raquel Laksa, Yayo Lumanog and family, San Nicolas Chapel Pastoral Council, San Nicolas Barangay Council. Para ka rin kayadwan ng dari, Ashley Shia, Princess Serrano, Leo Campo, AC Soriano, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Al and Lisel Bitug, Con and Nelson Parbo Jr., Edgar and Reina Parbo, Joshua Salm and Colin Salm Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Norma Parbo, Josepina Ricaport, Palma family, Ruth Ann Inco, Jennifer Calilong, Sherwin David, Alfredo Jr., and John Alfred Kayanan, Janus Richard Cancio Jr. and Jonah Cancio, Laksamana family, Boydes and Baby David, Elmer and Cherry Ocampo, Elisa and Ernesto Canlas,
Edna Santiago, Edwin and Maricar Santiago, Romana and Elsa Castro, Eric and Jeskil Santiago, Johnny and Elvira Dumapit, Emmanuel Santiago, Ramir and Claire Rambulat, Christian and Keistin Gosum, Joseph Santiago, Marvin Sharon, Marino and Nancy, Rolando and Catherine Sebastian, Arlene Claire Neil Joshua, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, George and Pat Torres, Joseph Marie Hazel, and Angel Valentino, Joseph Emilu and Ethan Dasi Coma, Mike Melody Yung, Mark Anthony Castro, Albert Swason Jr., and Paz Dabu, Felix Berta Gigante, Fatima Judith Ocampo, Pilar Ocampo, Ligaya Deirit, Boy and Eming Daag, Nell and Arlene and Ferdinuki, Paul Wadman, Boyet Roderick and Reden David, Orlando Colala, June Carlo Joseco, Melania Evangelista, Adrian Flores, Willie De Jesus, Wilson and Willin Laksamana, Christian and Kate Gosum, Eileen and Emily Lance Kenzo Samonte, Clarita Samonte, Rodriguez and Manlulu family, pamilya ng Apong Ading Seriano Ramirez. Para ka rin kapaldanan dari, Helen Romero, Domingo Sharon, Marlene Gadi, Wenceslao Caninero, Senaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Carmina Payawal, Priscilla Aguilar, Ann Pring, Luciano Aguiluz, Nancy Furigay, Herminio and Eric Manyalak, Marcel Cuenco, Orit Opstein, Leonelo Venceslay, Heronada Maydit Heidi Robinson, Kate Bilya, Ervin Jan Musigi, Joseph Gosum, Apong Ustag Wanlaw, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Caninero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Epipania Liangco, Melchor and John David, Marivic Manigas, Estrelita Soriano, Jerry Inco, Florencio Lozano, Loreta Salenga, Felix Gosum, Amado Ramos, Glenda Villar, Dr. Belen Gonzalez, Honesto Miranda, Felix Dizon, Gloria Dizon, Honesto Miranda, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Sahagun Family, Elena David, Jeffrey Cristal, Sis Jenny Mary Guanlao, Andrea David, Dennis Palma, Remedios Sahagun, Ricky Lusung, J.C. Drenstayag, Oscar and Edwin David, Linda and Pedro David, Juanito Manyalak, Ben and Victor Lagman, Mika David, Lucina Tarok, Luz Kulala, Danilo Dizon, Marlene Roque, Maria Veronica Sibuk, Tony and Feli Gomez, Divine and Santi Balagtas, Ariel Inco, Crescencia Roque, Welda Palacio. Irene Kiambao, Roden Estrada, Rodelito Bautista, Regina Cainday, Veronica Villanueva, Roberto Rojas,
Brigitte Natalia Gatus, Albino Rason, Barbara Ocampo, Herminig Hilda Castro, Donato Serrano, Dan Serrano, Rino Gasa, Leticia Macabulos, Fernando Danganan. Special intention, Ria Cuenco, Zenet Kainday. Para karing mga biyeta mong kapatid, Luciana, Rosalina, Adoracion, Calisto, Ernesto, Ruth, Enrico, Edwin, Ernie, Rubenato, Florentina, Mina, Mika, Teotino, Zidro, Pablo, Mercedes, Fulgencio, Leonor, Rosa, Angelo, Mariano, Alonso, Fortunato, Fer, Carlos, Mario, Ruben, Roberto, Rupo, Casamira, Virginia, Osung, Bong, Judy, Chan, Angel, Ronald, Alfredo, Aurora, Rodrigo, Gertrudes, Carlos, Salome, Rogi, Severino, Bienvenida, Faustino, Anet, Teodora, Manuel, Generosa, Francisco, Maria, Claire Ann, Romeo, Christopher, Paterno Miguela, Paterno Gobi Vicente, Erlinda Emiliana, Remigio, Perseverda, Ruben Milagros, Epipanyo, Ruben Mariano, Emedina Alejandro, Ella Maria Generoso, Alan Marcos, Rita Josie, Charling Rufy Jr., Brenda Luciana, Crescenciana, Veronica, Eduardo, Edward, Edwin, Francisco, Juliet, Arnel, Teofilo, Maria, Rodolfo, Alejandro, Menita, Benito, Avelina, Aurelio, Marcelo, Constancia, Rosalina, Trinidad, Epipanyo, Quilmay, Carmelino, Rosario, Marciano, Dominador, Nemencio, Balbino, Feliciana, Unia, Estelita, Seferino, Ramon, Remedios, Mariano, Fermina, Bioli, Toy, Leon, Isayas, Marcelino, Abelardo, Virginia Romero, Alfredo Sr., Nicolas, Reina, Medina, Policarpio, Victor, Randy, Ricky, Sonia, Arsenia, Magdalena, Angelina, Ernesto, Gertrudes, Celidonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela, Francesca, Precious Angel, Jerome, Julian, Maria, Jose Sr., Isabel, Simeon, Lauriena, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Rolando, Angela, Ligaya, Zenaida, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Elena, Reynaldo, Ronel, Lucila, Rafi, Felisa, Eduardo, Edilberto, Faustino, Pasencia, Rafael, Chodora, Maria Visa, Melba, Felisa, Marcial, Albina, Cesar, Angel Ubri, Camilla, Romer, Dolores, Julius Cesar, Abel Sr. and Jr., Rosita Narciso Iluminada, Ernesto Belen, Antonio Florentino, Paulino Patricia, Among Osegiao, Doctora Benvenido, Loreta Melanio, Felicidad Medalia, Hamicar, Rene, Angel, Amparo, Arsenio Benamin, Jennifer, Ignacio, Pasencia, Francisco, Basilio, Juana Escolastica, Basilio Maximo, Raymunda Michael, Noel Romer, Monsignor Pablo Diaz, Eleanor Zaji Abling, Victor Teopilo, Rodolfo Christopher, Teresita Jose, Eric Gregornia, Abelardo, Edwin, Romeo Felipe, Paul Christian, Philip Vincent, Alfredo, Adelaida, Macario, Flora, Feliciana, Paulina, Raylin, Pulimena, Mario, Rogi, Rodrigo, Narding, Zeni, Evelyn, Antonio, Rosario, Arcadio,
Alejandro Tala, Zenaida, Pablo, Manuel, Garcia, Pasita Chodora, Abelardo, Narding Roque, Damaso, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Zenaida, Herming Lado, Antonio, Abelardo, Romeo, Carmelino, Carol, Enrique, Salome, Tirso, Marlin, Alfredo Sr., Alfredo Jr., Maria, Marcelina, Josepina, Anita, Eugenio, Chofila, Mariano, Marino, Jan, at ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaga nakakarela. Talakad tapo. King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kay kayungan. At kekaan timurin. Kaluguran kong kapatid, medyo especially po ing misa tamo, ngininggat panapon. Aliwa mo ing Birhen, yang gaganakan tamo, Birhen Korea. Pati na rin Indo tamo. Lalong-lalo na po yung metong importanteng Indo kay Tibetis, yung Doktora Leleng. Aldo na po ning kayang kebaitan ngeni. Panalangin tayo po, pati yung kayang anak ki Cecil. Makanyan mo naman po, ganakan tayo yung metong karing anak tamo, kapatid tamo. Meging pari kay Tibetis, among Rusty Cuevas, na makaburol po ngeni king kakatamong museum. Bukas po, ilibing ne King Angeles. Kanya po iting misa, idawon tayo para karing kaluguran tamo, para kaya katamo kay ni Betis, para karing sablang taong meging bahagi naning dieta mo. Tahimik tal po sa guling ganakan at panalangin, deting malukang intensyon tamo, kaniting banal a misa. Ikasta pumiyag na nagnan, ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa may payang tutu. At kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito'y paniga po ko ka Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatasana, King Bie, alanganga, Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Abe-abe tayo pong ining purian, ing Ginong Diyos.
at kapayapaan, kalintaong kayang kaluguran, ikaya King Diyos, ikatama sa anak. Manalangin tamo. O Diyos ay ibaming maganaka at parating mamantabi kaya kami. Yatsyatya po ing gamat yung mitmong bendisyon, karing panalangin mi, kaniting kaya kaming banalamisa. I Doktora Leleng, imyang ubi apong Rusty, ating sablang Indomi, ining pagbasosyan miya, ing Birhen, ning Korea. Antabayanan mo kami, antimono makanano na kang inantabayan ning Birhen, at binanten keng kekabad ning biyemo, hanggang idaw ming sarili mo king krus. Emo ke agwantan, dumalan keng nanuman kapag subukan, pan kanita kalupanan ning anak mo, adaw miya ing biyemi, ikang mabibiye at magari, manggaman, kingalangang Amen. Amen. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing taong Korinto. Sukat yu kaming tunggen, talasuyo ng Kristo, at mipanibalan karing lihim ng katutuan ng Diyos. Metong ya ing baging mayayawad, king taong mamahala. Yapin ing maging tapat yasa. Alang nanuman kanako, ingatulan yu ko king piyo kuman. Uling ako man kayatulan ing kanakong sarili, malinis ko konsensyo, dapat naburing sabihan nito, king alakong kakulangan. Ing ginuya ing matul kanako, inya kayo sukat mamatul kanino man. Bayo miras ing oras, manaya kayo ang gaking panyatang naning ginu, amunye kamasalan karing mga lalam alihim. At mibulalag, king makasalikot dang parasan, ding sablang tao. Kanita natanggapan ning Diyos ning balang katao, ing kapuryan amangayin tulid kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit at pakibat, impong pakibat tamo. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Ulitan tayo po. Magtiwala ka king Ginoo at dapat kang mayap, ban payapa kang manok nangan king labod. King Ginoo panintunan ing tula aburimo, at kayang pagkalub, kapag nasan ning kekang puso, pakibat po. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Ipagkatiwala mo ing biye mo king Ginoo, manalig ka kaya at saupan ako, bakit nang maslag ing kayapan mo, at ing kekang katuliran, antingal doneng kautuan, pakibat po. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Marawak kekang paying gulutan, at ing mayap kekang daptan, ban manatili kang atintuknangan,
uling kaluguran ning ginuing katuliran, inya ding taong tapat kayo, kapilan mon ay nalapaying gulutan, dapat lahi ring darapat dewakan, kaya lang wakasan, pakibat po. Ing kaligtasan ng taong makatuliran, king ginumanibatan. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, king ginumanibatan, ya ing karelang santungan king oras ning kaligaligan, so panala ning ginu at iligtas, ikabos na lo karing gamat, ding taong marawak, uling ing ginu yang pagsantungan do, pakibat po. Ing kaligtasan din taong makatuliran, king ginumanibatan. Talakad tapo. Inginu manatiliya kekayungan. Pamamasa king mayap abalita agbang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Ngararing mapilan ataw kang Jesus, parati lang mag-ayuno anpon manalangin ding alagad ng Juan at antimurin ding alagad daring Pariseo. Dapot ding alagad mo lamangiling king pamangan at pama ninum. Nganang may kibat Jesus karela, isipan nyo kaya ring bisita king kasalan makapag-ayuno la kabang kaya bere pa ing lalaking kakasal. Hanggang makanano alila, dapat datanging oras amikawani ni karela ing lalaking kakasal at kanita lamo makapag-ayuno. Selita niya naman Jesus karela iting talimhaga nga na, alang taong kukwang kapiraso kim bayong tela, baning panagpi king lumang imalan. Nung daptana iti, apiraso ne ing imalan ning bayo, at iting kapirasong telang bayo, mibage king luma. Alamo naman maglulan bayong alak karing lawun alulanan, gawa king balat animal. Nung daptana iti, ing alak kabayo, at dasanala ring lawun alulanan, at miyugse ing alak at ding lulanan mangat dasla. Sukat ilulan ing bayong alak, karing bayong lulanan, agawaking balat animal. Naburining ninuman, ing bayong alak, kay batneng atakman, ing lumang alak. Huling sabyana, ing lumang alak, mas manya-manya kesa king bayo. Kapatading may pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa gat panapon po, kekayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. At kumusta la rin deng tutukiking kakatamong live streaming, lalong-lalo na happy birthday kang Doktora Leleng. At intapong dita ka problema, makanano talang apiyagnan king meto nga misa, di nga duwang salungat ta intensyon. Birthday ng Doktora Leleng,
kamatayan ng apong rasti. Bagi. Potamuay Doktor Leleng agnantaya king mete at ining mete po talaga yan nakatamu pag birthday taya. Bali po ring deng kaisip na ring pariseyo ampong saduseyo makaninila mimisip buridong pikawani reng balamu bage ding alagad na ning Ginu ela mag-ayuno ding alagad ng Juan mag-ayuno la at manalangin la parati reng alagad na ning Ginu makinuman la balamu tingala karela deng alagad na ring pariseyo aro agwantan da magsakripisyo la parati. So agadang kukompare balamu misalungat la reting aduang bage. Nakupin po, ring taong makiti da isip, ring taong simpli pamalak, ring anak na manakit mas malalam apamigunam, maralas po makanyan lang mimisip. Agadang pikakawani ring bage-bage ketiking yato. Agadang kukompare o bati kami makanyan kami mo o bat ila kaswerti dayata. Tama kanyan. O bati apong rasti migpainawan doktor mag-birthday po. Tama kanyan. Agadang pikakawani at mag-compare. Pero nung lonye, ing pamiisip na ning Ginu, ni minsan alayang kinompare, ti pareho o salungat, pero ing gewana, linawin na, nanong bendisyon king metong abageng ini, at pepasalamatan ni ing Diyos, ketang grasyang tinggap na. No ko compare ning Ginu, ay ita maswero ya, reni malas lo, ay ita masalese kabilan kimbye, ini matsuray, ay o batila makanya niya ko makay alili po. Ngakupin po, pamisip anak ita. Minsan natin ko pong kasabi, malapit ya ka na ako. Anak ka na ako, amo nga na. Nung papamilinan mo ko, ika, ampoy ni nga na kanako, ining pilinan ko nga na. Ako kaya, eda na ka man papamilinan Isip anak kita, itang mamili ka. Isip anak, ingaduan kuke ka, lon mo, ingkwentuda, ring mingat bang panig, at manakit kang katutuan karing mingat ba. Matuwatan na nga ako. Atin kong pinili, atin ka naman pinili. Nanuman pilinan mo, kuman mi apektuan kaya kaita. Basta't gagawan ko, panalangin, dakong pareho nga ko kaya. Minisip ya po, at may kibat. Ing birthday, halimbawa, metong yung selebrasyon ng biye. Pasalamat aking Diyos, king biye pigkalub na kaya karing grasyang tatanggapan tamo, at hanggang ngayon, mabiye tamo. Ing kamatayan, makanya niya naman. Selebrasyon niya ng biye. Pasalamat ka king Diyos, king biye pigkalub na kining miyango biye. At pasalamat ka at ineng bayong biyengeni arapana ning Diyos. Atin lang parehong blessing. Okay? Nung pikakawani tamo, ay ni birthday itakamatay niya, ay ni kantatang na itakang mani, ini makaya. Ala pong malyari kanita, luntotang tagpi-tagpi, anting amanwana ning Gino, bayu ampong luma,
pitag pira, e bage, manong. Itamuan po bahagi na katamuning metong abie. Itamuan. Alang makasabing, yaku swerte ko, malas kayo, yaku maswelo ko kembe, ay sorry, kayo makanyan. Alipo-lipo. Lonye imbalang metong nung makanano ng lalon ng Gino. Ating sariling bendisyon, ating sariling grasya, ing biemo, kontra kimbie daring aliwa, nune anting katuglong da, ring kakulangan ding bie ding aliwa. Amen? Amen. Hanggang akpunan din mimisip ko, makanano kaya kayang explikay ni birthday ang pong kamatayan, piyag ng tala. Maswelo ko po, ing piyag ng tala. Minsan po, ketang dati kong parokya, istong kematenla, burida ing misa solo de. Kaya kami ya ing misa ng iniyamo nga. Mi buring atin keng kayagnan, aram kaya. So, nung 4 laring mete itangal do nga ito, 4 kong beses magmisa. Yang homiling sa sabyan ko. Hangga po niyang akong binsikula, pwede naman pong piyagnan. Kasi nga ako karela, nung akong mate, tandaan niyo po ini, nung akong mate, kaburi kong ating kong kayagnan mete. Kaswelo ko nung tukyan niyo ko, makalibing tamong pareho miyagnan. Alam po, yung sabihan itang, alang taong mabibye king dili na kabang biyena. No man is an island. Atintangan connection, atintangan pamiyabe-yabe, maski ring taong emo katulan. Atinla naman contribution kembemo detang taong salungat keka. Makanini nakatang lalon ng Ginong Diyos. Makanini nakatang susulyapan ng Ginoo, mit mong ganaka, mit mong pakalulo, mit mong pamanintindi, ay deng anako daakakit. Tuglong-tuglong la, tayid-tayid labie. Kapilan man, nakatamo lalo ng Diyos, ita maswerte ya. Ita, ini maswelo ya. Ita, halipo. Lalo nakatangan ng Diyos, Mailiya at Sabiana, nung akit damo ring anak ko, itang bendisyon babye ko, particularly kimbieda, magpasalamat la, at magilang masayaking biye na numan ing sitwasyon da. Amen. Amen. Yako po niyang anak-anak ko, pangadi ko king Diyos, maski kwa na ako ngeni, okay mo? Makasadi ako, ala kong sisisyan, okay mo, gustong kanana akong ngeni. Ngeni pong matuwa na ako, tatakot na ako. Potang magkera ako, gaganakan ko na kagalang kumigising. Panabilinan ko na idahin, potang mate ko, ining pasulod mo ha. Ako buring makanyan ko susulod, ako buring makanyan. At mga di ko nga pong ginu-ginu, alipa, angkat po. At manalangin ko po sana datang itangal dong miya ko man, mate ko man. Ing Diyos, yan asang bala.
At maniwala ko, kanita ko talagang makasadyang marap kaya. Ay po? Amen. Manalangin tangin ni King Gino, idaw na ring sablang intention tamo, lalong-lalo na po ring paniga po tamo kaniting banalamisa. Ring lagyong binasatanan din, pati ring intention da po, ring tutuking king live streaming. Ring sarili tang intention, deng familia tamo, ring masakit tamo, pati na rin miyangubi tamo. Panalangin tala po ring kaya katamong sarili king Diyos. Kalinwan niyo pari sarili. Panalangin tala ring taong nung nukarin ko kumparataying sarili tamo. Panalangin tala ring sablang Kristiyano. Lalong-lalo na po ring mag-wedding anniversary ngayon Jenny Ampoy Remy Manlutak. Ting kapatid mo mag-birthday, Michael John Marin, Gloria David, Sharon Serrano, Tony Ilagan, Dr. Leleng Santiago, Direk John Nulud, Moises Bituin, Mikhaila Kulala, Wisha Ocampo, Anita Nulud, Queenie Joy Gaza, Oliver Binuya, Ana Mariela Makaspak, Kyla Tolentino. Para po karing intention dari Lala Guevara, king kayang safe delivery, para kang Cecil Santiago Turla, para king kapatid damong masakit Gerard Kopotik, at para po karing kaladuara ri among Rusty, ampoy among Herwin. Makanyan mo naman po para king host barangay San Nicolas, ampo ring memasanan din mentabi king misa deng Sitio Virgen de los Remedios. Tahimik tala po sa guling ipanalangin king Dios. O Diyos ay bami, turuanan niyo kaya po sanang kukumpara ing biyemi karing aliwa. Pakilupa ing daranasan mi, karing daranasan daring aliwa. Nung ibuklat mo ring puso mi, baming akit, mit mong kapasalamatan, mit mong kapurian. Ing mialiwang grasyang pigkalom mo, kimbalang metong at metong kaya kami, at kapamilalatanan niti, lalo kayong milapit kaya ka, at milapit kim metong at metong kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Walang pag-ibat niya tangkotang. Ala.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Pangkapanay sana ning ginuitin daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katay ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tinubod may ing kaya kang anak, baniligtas ing mabilog ayato, kapamilatanan ning kayang sakripisyo, king upaya niting ain, sopan may iting metubalayan, ban akat mumia ing yato ning Espiritu ng Kristo. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayongan, At kay kaan timuri, isipan niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kalguran. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. King lugod kaya kayang lelangan ng tao at anya mga intulid yang miparusan king kaya kang pakalulu kaya kayang kinabus kapamilatan ng Kristong ginumi. Uli nita, kambeda rin sa blangkoro ding angeles, daralit mi ing kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay bami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka, deting tinape ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasone, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyining kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uring kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan miya ing katawan at daya ning kang anak. Ginoo alakang kakalinuan ka ring anak mo. Aduan ming ingatan mo la, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo. At panalangin mila, deng intention mi kaniting misa mi, Dr. Leleng, miyang ubiye apong Rusty, ading paring miyang unabiye, lalong-lalo na Father Herwin, Father Larry, yapong Pax, yamong Jess, ading sablang paring miyang unabiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristiyano, nuka rin lapaman, ating sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalulo at ding masakit. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman kingalangang ngani ponting metong familia, abe-abe tamong mipa panalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Kayarian mo
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kay kayong kayarian, kayo pa yan nating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, doon lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kay kaantimurin. Matula tayo pong ibingin ing kapayapan ng Kristo king metong at metong. Kapayapan po kaya kayan. Peace be with you. Kapayapan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoek matampang tanggap kay ka, dapat yagas mo niya yung amano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karing at karing pibale-baleda. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament, and I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Mapilan mo pong importanteng kapabaluan. Bukas po, first Saturday, normally po, mititipon tamo king Fatima, magbisa tamo para king Birhen. Yan naman po yung gawan tamo, pero etamo po king Fatima mitipon, huling mumuran, mitipon tamo po kay Tipisamban, ating gampanan tayo po ing misang pamamon kang apong Rusty. So bayo de po dala Angeles, pagmisa tayo kay Tipisamban alas 6 ning abak. Agkatandakongan po nung pwede kayong tumagon, anting pamamun at pasalamat king metong karing anak tamong pari. Salamat po. So alas 6 po, bukas ning abak. At nung pwede lang mag-live streaming kanita, Ring Media, pwede, bukas ne, alas 6. Okay, thank you. Kay bat kadwa po, atin la pong meeting ding Barangay Chapel Coordinators, then mong presidente at mitukilang metong abe, ing vice da or treasurer da, Domingo po kay bat na ning misang alas 9 ning abak. So at ilang pulong denggang Barangay Chapel Coordinators. Domingo kay bat na ning misang alas 9 ning abak. So dito mo po at bukas po, yan naman po ing anticipated mass, 5:30 gat panapon at detang misang Domingo, hila rin po alas 6, alas 9, ampong alas 5:30 ning gat panapon. Dito mo po at mikitikit ta po bukas pasibayo. Dakal po salamat kay kayungan. At yan pong tauling panalangin, idawon tayo ing panalangin ning Virhen ning Korea. Kaya po balo nung baluye ini, ing Birhen ning Korea siguro man po papansin at suya ka rin, balo tamo makakulong ka rin, minsan may wala, minsan kaya, yan may balik ko kayo fiesta na. Ing balo ko po kayong Birhen ning Korea, dadala de po ring Agustinian pari, deng minunang diling paring Kastilang Midistino Keti. Agustinian la po. At dening paring Agustinian at nilang devotion keng Virhen ning Korea. Korea buri na pong sabihan sinturon. Uling deng paring Agustinians ita pong habituda at nilang sinturon matuling. Anya makanyan po ing devotion da keng Virhen. Na pinasada kaya katamo at medyo akalinuan tane uling mas kilala tayo ing Birhen ning Fatima, Birhen ning Lourdes, Virgen de los Remedios. Metong ya pong titulo na ning Birhen ini, yamo naman ing Birhen, metong yamo. Metong ya po karing dakal ng titulo, banang ipasya kaya katamo, ingatsuya kaya katamo, nanuman pamangailangan tamo, nanumang pinandit ning biyatamo. So, awsan kaya pong pasibayo ing memasa, ibat king Virgen de los Remedios, panimuna nakatamo po king panalangin ken Birhen at siklawod tangan po. O Indung Maria, sala kang saslag king daralan mi, anting tandaning kaligtasan at pag-asa. Panibala mi ingke kaming sarili, o induning kapaldanan, meging matatag ko king kekang kasalpantayanan, uling mekiyagum ko, king kasakitan ning anak mo king krus. Iko, o induning kaligtasan mi, balo mo nung nanula ring pamangailangan, ding anak mo at maniwala ka kami ipagkalugmo deti. Katmuan mo kesa ng tula kay ba't ning kapagsubukan adaralan mi. Saupan mo kami o induning divinong lugod, tayiran mo kami papunta king ligaya ning pangasubling niya. Lalam ning kekang kayampunan, kaya kem magsantong o induning Diyos, emo kesa na paboren niya ning daralan king kapag sabukan, panalangin mo kami at iligtas king COVID-19 at nanumang kapahamakan o maligayang Virhen ning Korea. Amen. Virhen ning Korea, ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami.
San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Tauli pong kababaluan, tayo man po siguro makaimbalo na yung September 4, fiesta ning Birhen ning Korea. At ating pumig-suggest ka rin kamadero, nung pwedeng pagmasusyan tayo instead, itangaldo, nung rin mayakit ya, ing Birhen, anyang kaibat ng mewala, bang emi patong-patong ing novena tamo. So, po balo, nanong palagayo kanini, nanong mong kahiyo, siguro po next year, pisabihan tayo. Makanano tayong celebrate, pwede tayo pong tangaldo mayakit ya. May wala yun minsan enakod yakbalo, makatadwa yata ang beses may wala, or na. Makanyan. So, at nung ating pa po makibalo kayong kwento na, pakisabi po, then nawenta mo po, na makanano tayo nga pagmasosyan ing kayang kafiestan, king mas makabaldugan abagya. Okay? So, talakad ta po ngayon para king tauling bendisyon. Salamat kitang memasa. Thank you. Ating Ginoo manatili kaya kayungan. At kekaan timurin. Bendisyonan na kayo at antabayanan ni Ginoong Diyos sa ating kekong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat King Diyos. May pabengi po kaya kayungan. Salamat po king kekong pamanagon. Mimingat ko po patang muli kayo. Good night po. King
King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kaya biya mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.